لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير النبي اجتباه، هدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعات الله، ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في كتابه الكريم: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiya qiluvchi, bizlarga iymon boyligi, islom boyligi nasib qilgan, saadat bo'lgan, fazilat bo'lgan oylarning sultoni mübarek Ramazanında da urazалы halda, amalda, g'ibodatda, bigrak tajimg'asında o'zining yurtına kelib amal g'ibodatlar qilirga nasib eylagan yolg'iz haq Rabbimiz Alloh azza va jallaga ko'p maqtovlar, hamdlar, nimetlerine şükür analarımız devamlı bulup dursaydı kardeşlerim. Bütün yeryüzüne rahmet bulgan, suyunish bulgan, bizlerge örnek bulgan, suyukli Peygamberimiz, Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, anın gailesine, anın sahabi kiram dostlarına salavat ve selam, hayır dualarımız devamlı bulup dursaydı. Rabbimiz Allah kin rahmeti bilen ushbu saada cumgalarımızı bereketli kılsaydı. Kabullardan eyleseydi, amellerimizden razı bulsaydı, hatalarımızı, günahlarımızı gafu kılıp yarlıqasaydı, işiknin katında turgan ferişteler de şul Allah yurtı meçitke uzub amel g'ibadetde bulgan bendelerini isep kalganda bizlerini de isep kalsalarıydı. Falan ve falan kildi. Namazga, amelge, g'ibadet amel kılırga, ya Rabbim ana gafu kılsan idi, yarlıqasan idi deyip cemaat ushbu isimliklerge de tirkeseler idi rahmetiyle. Allah Rabbul İzzet şunun sebeple kıyametinde de amel kitap defterlerimizni on taraftan alırga nasip eyleseydi. Ey kardeşlerim, mübarek bulgan, şerefetli bulgan, ulug bulgan saadet ayıbız. Ama lakin yaxşı nerse adam balasının tırmışından bik tis uzub kite. Mına barlı yeli 9. kini bara. Kıyaş bayu bilen 10. kichesi başlana. Ramazanımızın içten biri bizden kitip bardı degen söz. Ni halde kitip bardı iken? Selamet halde kitip bardım iken? Tırışıp tutkan rozalarımız kabul buldum iken? Allah Rabbimizin karşında birgeleşip okugan namazlarımız tirlep pişip, elhamdülillah nefsimizni bigerlep jingip okugan namazlarımız kabul buldum iken? Allah Rabbimiz rahmetiyle kabullardan kılsaydı, rahmetin eyleseydi. Özü vaade etken rahmet günleri, özü vaade etken ayı, ulug bulgan faziletleri, özünün atrafından yarlı kavları nasip bulsaydı kardeşlerim. Ushbu Ramazan şerif, Kur'an bile beyli, Turadan tura Kur'an-ı Kerim bilen beyli. Elhamdülillah. Şunun bile bu Ramazan şerif indi aylarının da bik uluğu, saadeti sultanı buldu kardeşlerim. Umumen elhamdülillah ümmetimiz de Kur'an-ı Kerim bile faziletli buldu. Sürekli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim indi. Allah tebareke ve teala faziletli kıldı ushbu Kur'an bilen ushbu ayna. Ushbu ayda Kur'an okusak, Allah Rabbimizin rahmetine tağında nıgırak erişebiz. Allah tebareke ve teala tağında kimşiliklerimiz, noksanlarımızı gafu kıla yarlıqı.
Әлеге әүвәлен укылган аяти кәримдә дә Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә нәрсә ди? Бизектә Ҡуръани кәрим ул тузмый торган, юғалмый торган, иң хәйерле булган нәрсәгә чакыра, иң туры булган нәрсәгә чакыра, иң пак булган нәрсәгә чакыра, иң сәадәт булган нәрсәгә чакыра, иң шатлыкка, күркәмлеккә, хәйерлеккә өнди Раббул Гиззә әйтә. Һәм дә ошбу Ҡуръани кәримдә изге, хәйерле гамәл кылган Аллаһның кылларына, мөминнәргә, мөселманнарга, мөслимәләргә олуг булган сөенеч хәбәре бар ди Раббул Гиззә әйтә. Аларга әҗрнең, хәсәнәтнең бик олугы, бик биеге ди Раббул Гиззә ошбу аятында әйтә. Шуңа әлхәмдүлиллаһи Раббил галәмин. Әгәр дә тормышыбызны карасак, гомумән ислам дөньясын карасак, Ҡөрьән фәнен карасак, Аллаһ Раббыбызның ошбу китабын карасак, күп фәннәр, күп гыйлемнәр, ошбу бердән бер булган сәадәт, Раббыбыз Аллаһ иңдергән һәм дә вәгъдә биргән, ошбу Ҡуръәнне иңдердем, бу Ҡуръани кәримне саклыйм дип вәгъдә биргән Раббыбыз Аллаһның аятләре, Ҡуръани кәримне өйрәнер өчен, аңлар өчен, кардәшләрем. Ошбу Ҡуръани кәрим калебләребезнең язы булса иде. Ошбу Ҡуръани кәримне Раббыбыз Аллаһның рәхмәте илә аңлап укысак та, аңламыйча укысак та, Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә әҗрләрен вәгъдә итә. Аллаһ Раббул Гиззә рәхмәтен әйли, хәсәнәтләрен яудыра, ике дөньяның ниъмәтен, бәрәкәтен бирә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә айрым хаслап Ҡуръани кәримендә дә, ошбу Рамазан шәрифкә бәйле булган аятләрендә дә شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ошбу Рамазан шәриф айында да Ҡуръани кәрим инде бит. Ошбу Ҡуръани кәрим сәадәт, хәйер булган нәрсәне күрсәтте. Ачык булган нәрсә белән, бәйнәтләр белән килде дип Раббыбыз Аллаһ әйтә. Шуңа Ҡуръани кәрим хаятыбызның, мәгъишәтебезнең үзәгендә тора. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә алып барган халәт, һәм инде уразалы булган хәлдә, шундый мөбарәк булган Рамазан шәрифтә асау булган, ниятле булган хәлдә, Ҡөрьән укуларыбыз тагын да ямлы, тагын да әҗрле, тагын да саваплы, тагын да нурлы. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә тагын да олуг булган хәсәнәтләрен, әҗрләрен истәп бирә ошбу сәгадәт Ҡуръани кәрим аятлар сәбәпле. Аллаһ Раббул Гиззә Ҡуръани кәрим аятларында безләргә үткән заманнарны тасвирлады. Олуг булган Аллаһның пәйгамбәрләре хакында сөйләде. Киләчәк хакында, ахират әхвалләре хакында бәян итте. Һәм Раббул Гиззә дә аятларында әйтә: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ошбу Ҡуръани кәримдә адәм балалары өчен, кешелек өчен һәрбер нәрсәдән мисал бар. Әгәр дә зикр итсәләр, әгәр дә исләренә төшерсәләр, әгәр дә уйлап карасалар ди Раббул Гиззә аятларында әйтә. Шуңа Ҡуръани кәрим, әлхәмдүлилләһ, Раббыбыз Аллаһның аяты сүзе. Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә алып барган олуг булган мугъжиза ва рәхмәт. Әлхәмдүлилләһ, шул китапка якынай алсаң, хәлеңнән килгәнчә, кыска гына сүрәләрне булса да, аятларны булса да, әлхәмдүлилләһ, телеңне тибрәтеп, тәкрар кылып, Раббың Аллаһтан ыялып, хәтта Раббың Аллаһтан куркып, я Раббым, рәхмәтең әйләсәң иде, ошбу аятларымнан кабуллардан кылсаң иде, вәгъдә иткән әҗр хәсәнәтләреңне насыйп кылсаң иде дип, олуг булган хөрмәт белән, хәлдән килгәнчә укып, тырышып, ятлап, тормыш хаятыңны үткәр алсаң, бу зур ниъмәт җәмәгатул муслимин. Сөйекле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әл-Ҡуръану худжатун лак ау алейк." Ҡуръани кәрим бит ул синең файдаңа дәлил, яисә сиңа каршы булган дәлил ди. Ҡуръани кәрим синең тормышың, хаятың, мәгъишәтең инде ошбу Аллаһның аятларына, китабына туры киләме? Мәгъишәтең, үз-үзеңне тотышың, кешеләргә, башкаларга карата булган мөнәсәбәтең, үзеңне ничек тотасың, ничек яшисең? Ошбу Ҡуръани кәримгә тәңгәл киләсеңме? Яисә киресенчә, бу Ҡуръани кәрим сиңа булган дәлил, чөнки синең хаятың, тормышың, сөйләгән сүзләрең, фигыльләрең һич тә Раббың Аллаһның аятына туры килми. Айша анабыздан сораган вакытта сөйекле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның әдәбе, әхлагы, холкы хакында Айша анабыз, Аллаһ Раббул Гиззә разый булсын, анардан әйтә иде:
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya ki yer yüzünde atlap yürüyen Kur'an-ı Kerim төсле дип әйтә иде. Шуңа Kur'an-ı Kerim kalplerimizin nuru, тормышның улуг булган фазилаты, безгә бетмәс, текәнмәс азык сәгадәт әйли торган улуг булган китап. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә рәхмәтен кылды. Безнең өммәткә насыйп кылды шул Kur'an-ы Kerim аятларына. Шуңа да әлхәмдүлилләһ, тырышып Фатихабызны укыйбыз, Ихлас сүрәләребезне укыйбыз. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә инде һәр хәрефенә күпме хәсәнәтләр, әҗерләр яудыра. Эй кардәшләрем, әлхәмдүлилләһ, Коръән гыйлеме югары булган, улуг булган гыйлемнәрдән. Коръәннең һәр мөгъҗизасы, сүрәләре, аятләре, инде карасак Мәккә дәвре булсын, Мәдинә дәвре булсын. Инде Мәккә дәврендә карасак, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин 86 сүрә ингән. Инде Мәдинә дәврендә 28 сүрә инде. Әлхәмдүлилләһ, вакыйгалар, хәлләр, ахватлар һәр мөселманның күңеленә кагыла. Ушбу Kur'an-ы Kerimне укып, әлхәмдүлилләһ, йөрәкләре йомшара. Раббысы Аллаһның рәхмәтенә, ниъмәтенә ашкына. Ушбу Kur'an-ы Керим тулайым аның тормышын ала. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтләренә алып бара, кардәшләрем. Kur'an-ы Керимдә без беләбез 114 сүрә бар. Kur'an-ы Керимдә без беләбез 6236 аят бар, җәмәгать. Инде сүзләрнең санына килгән вакытта, хәрефләрнең санына килгән вакытта галимнәребез арасында төрле фикерләр булды, төрле санаулар булды. Әмма ләкин җәмәгать тарихка карасак, улуг булган галимнәрнең берсенә карасак, Әбу Бәкр Әхмәд ибн Хусейн әл-Мукри дигән алим, инде Хаджаж ибн Юсуф шул патша заманында ул Басра җирлегендәге улуг булган курраларга, улуг булган галимнәргә йөкли Kur'an-ı Kerimдәге сүзләрне санарга куша. Kur'an-ы Kerimдәге хәрефләрне санарга куша. Һәм дә әлхәмдүлилләһ, улуг булган галимнәр Хәсәнул Басри булсын, инде Наср ибн Асим булсын, Асим ибн Җаһдари булсын, һәм дә Динар ибн Малик рахмәтуллаһи алейһи, улуг булган шул улуг затлар, улуг булган галимнәр, инде алар тарафыннан төркем, гыйльми төркем төзелеп, алар 4 ай дәврендә Kur'an-ы Kerimдәге сүзләрне саныйлар, хәрефләрне барлыйлар. Һәм аларның саны буенча Kur'an-ы Kerimдә сүзләрнең саны 77449 булса, инде хәрефләр санына килгән вакытта 333,015 инде хәрефне саныйлар, җәмәгатул муслимин. Аллаһ Раббул Гыйза үзе белүче. Аллаһ Раббыбыз уйлап карасак, шул инде 300-дән артык, 300 меңнән артык булган хәрефләр. Әгәр дә Kur'an-ы Kerimне хатим кыла алсаң, Раббың Аллаһ күпме хәсәнәт яза, күпме хәсәнәт яза, күпме әҗер яза. Унга тапкырласаң, шуны күпме әҗер аласың. Ә инде Рамазанның фазиләтенә ирешсәң, Раббың Аллаһ күпме рәхмәт илә шуңа истәп бирә. Әйли, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: "Иқраул Qur'an, фәиннәһу яъти яумал қиямати шафи'ан ли асхабихи." Kur'an-ы Kerimне укый күрегез. Kur'an-ы Керим кыямәт көнендә үзен укучыга яклаучы булып килер ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Яклаучы булып килер ди. Икенче бер хадис шәрифтә Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ас-сиям вал Qur'an яшфа'ани лил-абди яумал қияма." Дөреслекдә ураза һәм дә Kur'an-ы Керим кыямәт көнендә Аллаһның кылын яклап килерләр икән ди. Яклап килерләр икән ди. Аллаһ Тәгаләгә тел катып, сүз катырлар икән, әйтерләр икән, мөрәҗәгать итәрләр икән ди. Адәм баласының хәле, әхвалы кыямәт көнендә һәрберсе калтырап, хәтта Аллаһның пәйгамбәрләре нәфсем, хәлем дип торган вакытта, кая барырга белмәгән вакытта, кайдан изгелек алыйм икән, нәрсә булыр икән, алга сузылган сират күперен чыга алырмын микән, җәннәтле була алырмын микән дигән вакытта, куркып торган вакытта, шул мәхшәрләрдә, хисапларда ураза килеп Аллаһ Тәгаләгә сүз ката. Эй Раббым ди, эй Раббым ди. Бу бит бәндәң ризыктан киселде ди. Мин сәбәп булдым бит ди. Дөньялык рәхәтләреннән киселергә сәбәп булдым бит ди. Ашамады бит, эчмәде бит дип Аллаһ Тәгаләгә әйтә. Эй Раббым, шуңа рәхмәтең әйләсәң иде дип ялвара икән бит җәмәгать. Коръәндә шулай бит. Бу бит безнең уразабыз, кардәшләрем. Без тоткан ураза. Кешенең тоткан уразасы үзеңнең уразаң килә. Әлхәмдүлилләһ. Һәр тоткан уразаң килеп, укыган аятларың килеп, Раббың Аллаһ каршында, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп: "Эй Раббым, бу фәлән улы фәлән, синең кылың, синең бәндәң
Şulay buldu, kişir anı yarlıqanı, cennetli bulsun, temükka tışa kürmesin deyip, indi urazalarımız bulsun, Kur'an ayetlerimiz bulsun. Allah Tebareke ve Teala'ya müracaat eder kardeşlerim. Şuna da elhamdülillah, şu Ramazanımızın uluq büyüklüğün, saadetin, temin tutup, urazalarımızın hayırlık bilen tutup yaşarga nasip bulsaydı kardeşlerim. Allah Rabbul İzze rahmeti bilen Kur'an-ı Kerim'ni köngüllerimizin yazı eyleseydi, köngüllerimizin şatlığı eyleseydi, Allah Tebareke ve Teala Kur'an yolunda, Kur'an ilminde Allah'ın rahmeti, fazlı karamı ile özlerimizni, yakınlarımızını kılsaydı. Şu urazalarımız kabul olsun, Ramazanlarımız kabul olsun, tırışlıklarımız kabul olsun. Kardeşlerimiz elhamdülillah şu Ramazan ayında da hallerinden kilgençe her yaklap tırışlıkların körseteler, iftarların ütkereler, buluşalar, yerdem iteler, iyilik kılalar, izgilik eyliler. Elhamdülillah. Mengeş bu saadet bulgan, köngüllerimizdeki izgi uylar, fikirler, Ramazanlardan sonra her vakit tırmışımızda, hayatımızda bizning bile yanaşa bulsaydı. Allah Rabbul İzze hatalarımızı, günahlarımızı yarlıqasın, keçirsin, rahmeti bile gafu etsin. Ol keçiruvchi, ol yarlıqavchi, ol işetuvchi, ol rahmetin eylevchi, ol tevfik hidayet beruvchi, ol avrasak şifa bere. Ol bizlerge merhamet, şefkat eyli. Ol bizlerinin igin yalarımızını bizi, temuk cehennem anın kulunda özü saklasın. Cenneti, icmahları anın kulunda özü nasip etsin. Ol amellerimizden kabul kıla. Bizning zayıf kine kimçilikli amellerimizden kabullardan kılsaydı. Urazalarımızdan kabullardan kılsaydı. Rahmetlerinden, bereketlerinden kaldırmasaydı kardeşlerim. Allah Rabbul İzze rahmet yesi, mağfiret yesi, bendelerine her vakit uluq bulgan faziletin eyli. Ushbu turmushimiz, hayatimiz, xiyallarimiz çınga aşatırgan uluq bulgan, mağjiza bulgan saadet ay. Allah Rabbul İzze razı bulsun. Rahmetlerinden, mağfiretlerinden yarağa etmesin. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ana bima minel ayat ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim, el cevadul kerim, el aliyyul azim. السميع الدعاء الله إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين واحشرنا معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله قامتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بس الله rahmetin bile bu cümgalarımızdan kabullardan eylesen idi. Şu cümgalarımızda kılgan gıybedetlerimizden, namaz secdelerimizden, Kur'an ayetlerimizden, dualarımızdan, kardeşlerimizin de Rabbim Allah meçhidimizde onların da eylegen iyiliklerinden, izgiliklerinden, sadakatlarından, yardımlarından, yakşılıklarından, kardeşlerimizin ya Rabbi yalım saadet iftarlarından, iyilik hasenetlerinden, kabullardan kılsan idi. Olu buğan mertebelerin, ecirlerin, hasenetlerin birsen idi. Ya Rabbimiz Allah, uluk rahmetin fazlın ile üzlerimiz, yakınlarımız, ailelerimiz, balalarımız, oğul kızlar, kiyevler kilinler Rabbim Allah, nesil buğunlarımız, tevfikli, hidayetli bulsaydı. Gizlerimizde her vakit nur bulsaydı, yılmayı hayırlı bulsaydı. Tillerimizde en hayırlı sözler, kelimeler bulsaydı. Gereklerimizde izgi hayır yaratmalan fikirler, uylar bilen tolup tursaydı. Amellerimiz izgi bulsaydı, kabul bulsaydı. Efet, beleler, kaygılar bizden yarak bulsaydı. Mübarek bolgan Ramazanın, ushbu saadet yaratmalan jımga günlerine toru kilgen, ushbu urazabız, ushbu yarabyalam günübüz, bereketli bulsaydı, şunun sebeple kimçiliklerimiz, yalgışlarımız, hata gınıklarımız gitseydi, yarlıkansaydı, özünün nimetlerin ya Rabbi yalam nasip bulsaydı, bizlerini buruşağanlarını,
Ya Rabbim Allah'ım karşılarımızda bulan kirtelerini, her türlü kaygılarını, belelerini, avrularını, mihnetlerini alsan idi. Her türlü Rabbim Allah'ım yakşılıklarını, şadlıklarını nasip kılsan idi. Ya Rabbimiz Allah özüne tevekkel kılıp yaşasak idi. İllerimizge, vatanlarımızga iminlik kılsan idi. Cumhuriyetlerimizge bereket eylesen idi. Ya Rabbim Allah'ım rahmetin bilen şu soğuşutlarını sündürsen idi. Hayırlısı bile yigitlerge de sağ selamet imin halde eylenip kaytarga nasip kılsan idi gaylelerine. Her yaktan da iminlik bir. Ushbu Rabbim Allah'ım miladi kalendar bilen, jedvel bilen kışta uzıp bara Rabbim Allah'ım. Kilesatnadan da yazları da kere. Hayırlı yazları bulsaydı ya Rabbim Allah'ım fasılları. Yazları artma jeyleri. Ameller ya Rabbi Allah'ım gıybedetler kılıp. Birge bulup, birden bulup hayır ya Rabbim Allah'ım körkem yaşarga nasip kılsan idi. Ushbu ayetlerinde okulganşa da sıngı mizgillerimiz irişse, tillerimizdeki kelimemiz La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi bulsaydı. Feriştelerin de bizlerini yaratıp, yakın dost etip, biz sizler bilen dünyada dost bulduk. Ketken vakitte sizning dostunuz, ahirette de birge bulabız. Cennetler sizge va'da kılıngan degen sözlerini, va'delerini işitirge, ushbu cennetlerini körege, kirige, nimetlenirge nasip eylesen idi. Ya Rabbim Allah'ım dünyanı kaldırgan etiler, eniler, ebiler, babaylar, tuğanlar, yakınlar, kardeşler, halal cifitlerimiz, balalarımız, nesil buğunlarımız, barşa Müslümanlar, barşa Müslimeler, barşa yakınlarımız, barşa bilgenlerimiz, hemmelerinin ruhlarını şad kılsan idi. Kabirlerin nurlu kılsan idi. Hisapların jingil kılsan idi. Menzilleri Rabbim Allah'ım cennetler bulsaydı. Allahümme salli ve sallim ala habibina seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah Teala biz kabul kılsın, mübarek olsun. Selamun aleyküm. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Selamun aleyküm. Maşallah yaşarıp gitken kamerada yok.